organizovali smo po drugi put u Novom Sadu, a ukupno 11. kongres studenta arhitekture ex-Jugoslavije. Dakle, dolaze nam gosti sa svih prostora bivše Jugoslavije, dolaze u Novi Sad i eto danas imamo prilike da dolaze i u Mokrin gdje će se održati radionica. Imamo goste, dakle, sa svih univerziteta gdje se studira arhitektura na državnim fakultetima iz čitave Jugoslavije. Imamo nekih 100-tinjak učesnika koji su u Novom Sadu imali 3 dana predavanja, prezentacije i danas su došli ovdje u Mokrin gdje će imati zadatak, imaju radionicu na kojoj je zadatak da urede jedan deo Mokrina, odnosno da smisle letnjikovac koji se nalazi oko veštački napravljenog jezera ili kako se to ovdje zovu bare. U suštini ideja je da studenti svojim kreativnim idejama, svojim predlozima pomognu Mokrinu, da daju neke sugestije, neke predloge kako da se taj deo uredi i šta je to što nedostaje Mokrinu, kako da se sve to bolje organizuje, kako da se poveća ponuda svim onim turistima koji dolaze ovde, odnosno kada oni već dođu da što duže ostanu. Pa ljudima koji su došli je pre svega zanimljiva njihova reakcija na ovaj objekat, jer je možda jedan od najzanimljivijih primjera savremene arhitekture uopšte u Srbiji. Pored toga što je ovaj objekat izazvao veliku pažnju javnosti, pa je samim tim napravio neki prilično veliki pomak na arhitektonskoj sceni. Zbog toga smo i smatrali da je bilo dosta zanimljivo da studenti arhitekture baš ovdje održe radionicu. Ovdje se vidi, ovdje će da bude održana radionica, tu je pripremljen materijal, tako da će taj projekat tog letnjikovca koji treba da se radi biti predstavljen kroz različite tipove prezentacija, dakle kroz makete, kroz fotomontaže i slično. Cilj ove radionice je da se napravi neko idejno rešenje. Danas je u Mokrinu preko 100 studenta arhitektonskih fakulteta iz Srbije i okolnih zemalja. Odveli smo ih na lokaciju Obradovićev bare, budućeg izletišta i rekreaciono-sportskog centra. To će biti svakako jedno lepo idejno rešenje koje ćemo dobiti. Radit će u 10-ak grupa. Sigurno da je to za Mokrin značajno, a i dokaz da mladi mogu dosta toga da urade. Primer je svakako i ovaj sam objekat koji su također radili studenti, tako da se nadam i odličnoj saradnji kako Mokrina, tako i naše opštine sa fakultetima i mladima koji nam mogu dati pravo rešenje.
radionica koja okuplja regionalno studente arhitekture je pre svega veliki događaj za sve učesnike, ali i za naravno ovo mesto ovde i postoji velika verovatnoća da će rezultati ove radionice vrlo pozitivno uticati na razvoj dalje ovog mesta. Mislim da su studenti koji učestvuju u ovoj radionici veoma svesni činjenice da njihovo današnje iskustvo može da na neki način utiče na ostvarenje kontakta kako će možda u budućim nekim poslovima oni iskoristiti, ali isto tako i na upoznavanje načina života i mentaliteta ovog ovde regiona i lepo je što u svakoj grupi postoji neko ko je iz ovog dela, da kažemo, Srbije i koji na neki način upućuje na neke specifičnosti. Pa recimo da su svi negde krenuli od toga da naprave neko, da kažemo, mesto koje će biti mesto nekih novih susreta i sadržaja koje će privući ljude iz različitih delova da baš preko ovog mesta prolaze, svraćaju i razmenjuju neke svoja nova iskustva. Znači, stvarno sve pohvale i mislim da je organizovati 120 studenta na ovako jednom mestu koje je interesantne arhitekture i uopšte u interesantnom okruženju za svaku pohvalu. Moj tim, nas 9, tema nam je vojvođanska tipologija. Uzeli smo to kao temu da istražujemo, neki tipski objekti, tradicija gradnje, raspored i sadržaj i probat ćemo transformirati na neki način te objekte i probat ćemo nekako ispratiti ovu priču koja se desila ovdje na Terra Panonici. Znači, vjerujemo da je ovaj objekat dosta pridoneo ovom mjestu i probat ćemo na neki način nastaviti ovu priču, čak na neki način razviti ovaj objekt. Ovo je prvi put da sam na jednom ovakvom studentskom kongresu i moji utisci su zaista dobri. Krivo mi je što ranije nisam počela sa ovako nekim organizacijama, ali nadam se da će ih biti kasnije u većem broju i da ću prisustvovati takvim događajima. Naš koncept zasniva se u stvari na popularizaciji i modernizaciji u stvari tog nekog koncepta u stvari na kojem je zasnovana cijela Vojvodina, na poljima, na njivi i na različitim strukturama koje mogu da nastanu iz same podele, prirodne podele u stvari teritorije, tako da neću ništa drugo reći o tome. Moja ideja je da se uradi neka reprezentativna zgrada koja bi recimo asocirala na Jedrenjak, jer je ovde nekada davno u Panonskoj nizi bilo more. Pored toga bi u sklopu tog kompleksa bi stavio sadržaje koje bi privukle mladež, jer ovaka sela izumiru i mora nešto da se promeni ako se misli da ne nestanu potpuno. Trenutno naša ideja jeste da u stvari taj neki prostor funkcioniše kao neka njiva, gde u stvari samo pravimo prostor za asfaltiranje, gde neko može, ukoliko mu je potreban prostor za rad, radionicu, da može tu da dođe i bukvalno zauzme jednu njivicu i tu radi ono što želi. I u stvari sama forma i ove kuće će možda biti jedna od ideja, odnosno predloga kako da izgleda i ta kućica koja će biti svod prostor. Što se tiče objekta u kojem se nalazimo, mogu da kažem samo da sam oduševljena, znači atmosfera je apsolutno kao na slikama, baš ono što sam zamišljala i jako mi je drago da je jedan takav objekat izveden u Srbiji i da imamo čime da se pohvalimo. Prostor je veoma inspirativan za rad, veoma prijatan, udoban, komforan, funkcionalan i organizatorima se zahvaljujemo što su nam priuštili ovako jednu mogućnost da prisustvujemo ovakvom jednom prostoru. Iznenađujuće pre svega, dođeš u Mokrin, malo selo u Vojvodini, onako jedan put bum, svetska arhitektura, iza ugla, iznenadite, jednostavno budeš iznenađen, kad uđeš malo gledaš šta je ovo, je li moguće da se to dešava u Srbiji. S obzirom na ovo okruženje, dosta nas je iznenadio objekt ove razine arhitekture, s obzirom na to da uopće se ne uklapa u okolinu i samim time generira neku aktivnost oko samog sebe.
moje iskreno oduševljenje objektom je, jer nije komplikovan, na sasvim svedan način ispunjava sve zahteve koje je trebalo da ispuni. Kuća je mnogo lepa, interijer mi se sviđa, kontrast crnog i belog iznutra i spolja tamna koja se uklepa u ceo kontekst sela, a opet ima svoj pečat i to je to.